Мынакей достор, бүгүнкү мааракенин ээси Зулумбек агабыз. Бул агабыз менен да бирөө көз сүйлөштүк. Маареке кут болсун ага. Рахмат. Бүгүнкү мааракени кандай максатта уюштуруп өткөрүп жатасыз? Мааракени куш келсин өзүм биринчиден. Рахмат. Мааракени мен ушу жайлоо көчтөрдүн улагында. Ушу кыдыртмай улагына кезегеле. Ушул улагды берип аттык эле. Кичине ийден паталып коелдеп. Пата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт дегендей. Şu gezekdegi ulakты өткөрүп берейин деп аттым ошо элден баталып койдум. Жакшы экен. Бүгүнкү улактын сорундары тууралуу да тааныштырып өтпөйсүзбү көрүүчүлөрүбүзгө? Эми бүгүнкү улактын сорундары мен көп деле эме кылбадым, чоң улак кылбадым. Эки жакты чакырып, нарак бирактарды деле эме кылбадым. Кичине эмелер көңүл жакындарды гана кичине эме кылып койдум. Эми Кудай кааласа мындан кийин дагы чоң улак беребиз. Кудай кааласа небелерге ошондой жакшылап өткөрөбүз Кудай кааласа. Кудай кааласа. Бүгүнкү улактын сорундары эми 4-5 koyu var uka. 10-15 kilam var. 1-2 mingdey akça var şu. Жакшы экен бүгүнкү sorunda эле. Men hem ne deyiz şu maraketin çaman İslam'ın ötüp geçsin kam. Hiç bolsun Kırgızstan mamleketimiz güçlü bakvat mamleket özgürlüklerden bolsun. Şu Kırgız'ın jigitleri her daim harçalanda oynap görüp belinden küçük etpe ondan karşı etpe жүрөбүрсүн demekçiyim şu. Bulaqtın çabını ötüp geçsin. Айтқаныңыз келсін. Біз де қосылабыз тілектеріңізге. Сіздің дағы үй бүлөңүзгө умат, ийгилик. Балдарыңыз дагы мына ошукаларыңызга өзүңүздөй ат жалында намыс табасың. Достор, Көл Кайың деген жайлоодобуз. Көк арттын үстү. Могул Даван, нар жагы Казарман. Бул жер Көл Кайың деп аталат экен. Ачылыктар жайлаган отурган жер экен. Бул жерде бүгүн Зулум деген акебиз жайлоо кештердин ынтымак улагыны өткөрүп аткан экен. 5-6 кой, 50 миң, 60 миңдей акча, жана килем, ушундай бир кызыктыруучу сорундарды койгон экен. Мына келип алдык чакыруулар менен. Мына ушул улакты бүгүн чагылдырып сиздерге көрсөтүп берели деп турабыз. Kazanda et kaynap atat. Yok, tuz bırak. Çaçık var mı? Bilemler bir yerde turat. Konuktordu bir sıra tartı ötöylü. Ananda ulaqtın жүрүшүнү, башталышыны тартып өтөбүз. О. Туура айттым да. Туура айттым. Конуктор келип атат. Бул Кыргыздын салты аябай жакшы. Келип даамсызып дасторкондо көңүл ачып, кымызды ичип, улакты чаап. Бул Замирбек деген палван ушу болот. Бул да тарыхта калган палвандардын бири. Өзү ачыдан палвандар көп. Yerim. O maylık çaçık verip Баласын улактан алың такалап атат окшойсуз, а? Место такалап улакка чыгып кетет окшойсуз. 5 кашкасы бар. 4 ягак, 5-несі кашка экен да? 5-несі кашка. Бул аябай мындай касиеттүү мал экен, унчукпай эле турат го такага. Замир палвандын атынын баласы. Бирок Замир ака айтканча, неме айтканчалык чындыгында жанагы Барпыдагы Замирдин сары аты, Барпыдагы Кочон палвандын боз аты, анан ушу Замир аканын кара аты. Чындыгында кыйын болгондо бир поколение чыгып. Калбай. Жигүүтеле Замир ака сүйлөшүп. Жийиндечи. Замир салдайдылар. Кагатылар. Жыгылып кететилер. Бул биеш апасы сәл эмеракта, ошо сәл эмерак болду. Бунун дагы бир эки баласы бар эле карматпай кетти да жана кара балдар. Кармайсыз, а? Esine de koş mu karatmalı? 16 mı? 16. Boş. O kanak kedindi. Mına janagı emedegilerde. Emi geldi. Kalar gana. Tizege koyup turup эле такалап коет экен да палван, а? Жаш такалаш. Кеп такалайын. Onu at katıra tartın эле.
Çoğun bal kaymak gel. Bak çoğun. Bunlar işte geliyor. Çoğun da. Sen kısa. İşte iyi tut. Takalaya öyle çoğun burada. Çoğun bakalım. Kelgenderge. Ya aşk tutuyor. Aş tartılıp atat. Oşo kuyruk bu. Желегini қарап, ақсақалдарды байқап тартпасақ, қырғыздар бұл етке тарынып қаламыз. Албада да көрінбейтсе жайлауда жүріп кетсін, а? Кел. Жазға сүйтер келтір, Жазы geçu. Бана айтып қойын. Жазы geçu. Мақтап тұрайын. Жаллауат облыста жазға сүйтер келіп отат азыр. Суларға свет барып қалды азыр, а? О, азыр бұлар. Тегіз айтып отырмын да. Свет барып қалды жазы geçuге. Жақында көміргенді ашылат екен, жазы geçulіктер болып кетесіңер. Сөйлеп тұрмасаң болмайды. Кісіне сөйлесе қара. Baştan at geliyor, baştan. Зор екен. Nereye baştan salın? Мына ушундай тоо таштарда бышып кетет да биздин кыргыз жылкы бар. Наркы улакчыны берака чакырып койчу, улакчыны. Улакчы берке. Улакчы, шилем. Ким боласың? Таңатла, çatır. Бек болот. Шилем доңдоп ки. Чоңойсоң ким болот? Улакчы оламда. Улакчы. Молодец. Çatır. Молодец. Şu силери бар биздин улуттук ат оюндарыбыз уланат, Кудай кааласа. Жакшылыктуу күндөр боло берсин. Бардыңарга ден соолук берсин. Тынчаман ушу жакшы улактагы тынчаман жакшы оюн болуп өткөсүн. Бардыңарга ден соолук, аманчылык, тынччылык болсун. Birinci kamat tutan Zamir Parvan'a bir pata vergili Aksakat'ta. Замир улак берген жак зулумга өрөт. Yok abi Zamir'e bir Zarbe ulak birine patar sen. Sana gel tüyde koy. Зулумга берилет. Туғанға сөйлеп қоям. Сени замирге болуп кет. Arlaştırma ettim. Зұлымға бара çıkarsın. Sana. Ne deyiz? Birinciden tuvandar Bence olarak ben жақсы tilek kalayım. Rahmat, ben ülkelerine silah, gengeliler için. Birbirlerine öte, kulların artan hurmat görürler, kızların artan hizmet görürler. Birbirlerine öte, camandık bol olsun, жақсылықтар olsun. İlahim, anan üçün, bugünkü bizim, üçün ülkemizin marekesi tinç ötsün. Uruşu, janjalı yok. Tinç, esen aman, uşulam, tapkan taşıgan bari, toylogo жұмсасын. Şu cemaatga rahmat, siz zulum silap kelgenleri bardığına tinç bolula uy biler vaqt alay. Zulum Xuday taala iki dünya baxtılıq versin bilana. Daima tinçlik bol tapkan tuğanına baraka versin. En soğuk versin, önü ösüp jür. Şuların tinç ötsün. Xuday taala tinç ötközüşün nasip kılsın. Daima yüzün jarık bolup önü ösüp jür. Aslan gel maksakal bir şey mostoy bal bir şeyle koysan. Sana gel palvan. Benim Callavattın palvanı da vardı o şey. Maraken tinç ötüp gelsin. Xuday den soğuk versin. Şu dasarqonun her daim toylarga, жақсылықтарға жайылсын. Tapkan taşanın Xuday taala berekasını versin. Bakkan malın aman bolup, elge yüzün jarık bolsun. Amin. Dostum Murat, dostum koy. Келиңиz, досуңузга бир калоо тилек болсо. Вата дуа кылың, кыргызда вата менен элге көрөт дейт. Tartma жақсылап сөйле. Да, достum. Hem ne deyilsince niyet kılıp, maraka kılıp otasın, marakan tınç ötüp gelsin. Yani ayak bala çakan bilen tınç oldu. Tapkan tutanın bereket, yalan toylar olsun. Ama kusak açtı biraz. Biraz kusak tarzı Şey mi? Kırmızıdan kim kuyuyor da? Fazla. Bir bar geldi. Yukan kuyuyor ça, acı. Acı kuyuyor çıkan.
Buyoqqa qo'noqlar endi kelib atadi. Muna janaqi ulaqchi bola. Ушуну bir 15 yıldan komandadan kutözüm kula kalsa. Kim bolasın dedin? Ekmezlik. Молодец. Emin değil. Bek bolasın dedin. Бар. Gel gele. Munduz attan. Akıldı kıl al, akıldı kıl. Başkası almasana bak. Gel gel. Gel. Başkası almasana. Ne oldu? Baskıla. Gel kalkma. Tayburul go tayburul. Hey, arqay, narqay. Narqayda men avaylaydım. Rossiyadan gel qo'yib, Rossiyadan gel. Gelin. Rossiyadan Qonoqlar hem kelip atadi. Yeni şaşıracağım gel. Sorun koşa geliptir. Çımız alıp geliptir. Gel. Sakaldan sekin taktı. Sekin. Madar şaştırmay tursan, uçar şaşmay sekin. Paratkara aralashtirmay tursan mana tamam. Gel. Bu yoqda da gelip kalıştı konuklarımız. Oşulardan tartib berasek, ha? Yaxshilab tartibman. Gel. Yolbars. Sorun geldi. Daha bir. Yok. Tilek cıstırmak deyin geldi. Tilek'e gelin. Gir. Sıra. Var gir. Papaga. Satışlar. Ne dedi? Bunu flashkaga emelasmi? Konuklar geldi konuklar. Cükaka. Hadi. Aka degan gelaytat. İlgerki çempion. Akıl akalarının akası. Mına jana suku var go. Jaştıkta açıda çabıp atkan. Oşonun havası. Öte kıyın at salat. Atты барбай койгон эмеден чыккан аттарды оңдойт да ушул. Мен жана Нурсейит Полбардын акамды тамашалап, Каныбек ака деп коем кличкасын. Ушул киши. Иштен чыккан аттарды бүт оңдойт. Катып атсалат да, өз билет да, илгерки чебер да анан. Анан илгерки полбан. Яман салып коет. Жар улак албайт. Бул киши дагы мындай легендарный полбандардын бири да. Өзү акыл ака дагы ортодо, постоянно ортодо тургузат да атты. Булар өзү атты жакшы башкарат. Атты
жакшы эме кылып келе жатабыз да, Жалал Абадтын эличи. Кыргызстан боюнча номер 1 Жалал Абадтын аттары болуп атат да. Tatlılar bunu, İran'da tatlılar beni ökoz giysi geçer. Ооба. Меймандар келе жатат, чайга тартылар. Ачы ичинен чыккан замандын учурдун жылдыздары. Ben azı paramda korozdak kalgan. Ат келе айткан көк мөнчок таластан келген ат. Ушул жигит мени жолдон учкаштырып алып келди. Атын кармап алып токкан кетип аткан экен. Кудай жалгасын, Кудай өмүрүн берсин. Көк мөнчоктагы чебер мал экен. Таш баштардан ынабайлап өтүп кетти мени. Молодец. Боло турган бала экен ушунда. At vermeyeyim de. Özümün atı bozuk verelim. Ben sana vermeye gidelim. Gülbeye kaç atı verip koy. Uyumuyor durla, uyumuyor. Uzun çok zaman uşul tamaşatın çözsün. Şu bala çakanın olayın gör, kızların kızmatın gör. Oynap gülüp tünç ötsün tamaşa ol. Egasına gelip durla, değil mi? Aslına vardın, ömür kan. Öyle, tünç olgaşın tımak bolcasına kalı tokun kılkını çağırılan. Şu caylardan tünç aman oynap bulup aytkan. Maşa көпчүлүктүн катарында жакшы өтсүн, суу болбосун. Бардыр эсен бар үйлөрүнө кайтканга кылып ойноп күлүп бүгүнкү тамашабыз жакшы өттү. Ümit kılıp nasıl bayım bakandan eken ulak berip atat ha? Janjal çiri jok bolsun. Zulumbegan telegram maksatına jetsin, palvandardın koluna kuch koşulsun, attары жыгылбасын, мүдүрүлбөсүн. Ар дайым şu жакшылыкты ойноп күлүп жүрө берсин Zulumбек, ama şu ülkelери, şu bir tugandары ынтымак болуп жүрө берсин. Amin. Şu bulakta çamanasın. Zulumбек bala çakan men tuganlarың менен тынч бол. Şu kelген меймандардан тынч келсин үйүнө. Тынч аман болуп, жакшы ынтымак чапкыр Allah. Şu Caylo'nun Allah'ın beri otasın. Bala çakan benim tinç bol, mal canın benim. Şu Caylo dağlıların bari mal canın benim tinç bolgula şu ıntımaklı attı. Intımakçılık benim çok jakşına karşı. Mesela büyülerlerine kaytıkla gelgen meymanlara şu sahip bergen sorundan razı olgula alganılarga şu şonu men bari tinç bolgula mına Karim sen dağı tinç bolukan daim şu yeldi işini atkarıp jüresin senin şu bala çakan benim tinç bolma Karıs sözüm aytayım. Gerat nege siloda da gerat. Gerat negesi. Gerat çok bolganda men etki paluğa kaldı mı? İnandayda. Silogan orna ilavürmesin sabırmeyeceğim. Birinciden bizge, tanıyızga denç olup. Denç olup kim bolsa uşunday ulaktardı kırağız. Neyde aksakalday kılıp silahlar. Gençler. Ana kim neyde dostlarlar gelmedi. Taziyede tuvalırlar. Ortalarda silahlar. Ana kim özü göğse çapkılar. Ana kim tekende böyle tekende böyle. Hazır niyetmelen şu ulak tınç ötsün. Şu musulun bala çakasın uğayın görmüşsün sen daha. Önüz. Tilegen maksatlarına jet. Alan kalkan ulakçılar esen aman şu ulakçı çağır. Esen aman yüzüne taraf eteyler. Çeritleri bol olsun. Divanlarda silahlar, aksakallarda silahlar. Esen aman bol öyle. Tamam patladı. Zulumбек, Caylo'nun töründe Kırgızlar olup Toğay'ın örtünde ötüp ulak verip bala çakana batan verip de oturasın. Allah'tan ne tileser tileyin kavul olsun. Şu yerlere gelgen meymanlar жақсы olcolu getirinizler. Malçılar, aslında onday bir yerde malçılar eken malçılar tınç amanattan kurtulup жақсы Caylo'lu tüsküle kurcunuğa tola olsun. Amin. Eli üzgen tımak bereke versin. Allah. Amin. Adalotun bersine bar жоңар елдің аманатын Caylo'lu alıp gelip Eşen aman tapşırıp algıla, mal canları menen tinç bolgula,
Ulaqtı ıntımaq çapqıla. Bugün ulaq tügönbeydi, erteң дағы болады. Ulaq köp. Уже разы болып кеткілі алған сорым бар. Ынтымақ болып чапқыла. Атыңар деп жатыр. Тынч өтсін, елден баталайында ұшы жайлауын мұлағын бері одан ұшы. Бұлағын тынч өтсін, өміріңе берек версін, өміріңе берек версін. Туғандарыңа, бала чағаңа баш көз болып жүрер. Ардайым шындай жақсылық көзінде жолышайын. Амин, Аллах акбар. Улақ берген, улақ жақсы өсін. Бүт туғандарым бала чағым менен денсаулық болды, өміріңіз болды, бақталайын болды. Мына қырғыздың шаңдуу салтыны өнөй койбой чайга тартып мындай чын жүрөктөн айтылган сөздөрдө бул чайга кир мындай кыргызча чай ичип кетесиң деп койбой болбой аттан кармап келип шорпо тартып аш тартып жакшынакай шаңдуу башталды кудай кааласа. Мынанын биягы дагы жакшы өтсүн, шаңдуу болсун, уруш талаш болбосун, жыгылбасын, кырсыксыз жакшы улак болсун бүгүн. Кыргыздын улуттук ат оюндары мына ушундай болуп өнүп өсүп өркүндөп кылымдан кылым улайып жашай берсин. Кыргыз элибизде тынччылык, токчулук, молчулук болсун. Нан болса нан ыр болот дейт, дайым ток болойлу, Кудай Таалам ушундай берекелүү кыргыз жерибизди мындан да берекелүү кылып нурга бөлөсүн. Мына ушундай улуу тоолорубуз, не бир сонун керемет жерлерибиз бар. Мына ушундай жерлерди калтырып кеткен биздин ата-бабаларыбызга чоң таазим. Бул жерлер үчүн 100 жыл мурун не деген бир кан төгүлөр болгон эмес. Андан кийин Советте атылган канча батырларыбыз кетти. Тилди, эркиндикти талашып. Мына бүгүн эгемен элбиз өзүбүздүн каада салт үрп-адаттарыбызды өнүктүрүп атабыз. Аллага шүгүр. Мындан ары дагы ушундай боло берсин. Саясаттан алыс болойлу. Кыргызстан өнүгүү жолуна түшүп баратат. Шүгүр кылайлы дагы мына ушундай ар кимибиз өз оокатыбызды кыла берели. Интернетте дагы жакшы нерселер чыксын. Кирсең эле моментти анан бул айтты, дерски сүйлөдү деген сөздөр болуп кетти. Барыбыз эле саясатчы болуп кеттик. Андыктан мына ушундай улуттук ат оюндарды күчтөп, тарбияны берип, ынтымакты күчөтүп, кыргыз баласы ат үстүндө кылым карыткан. Мындан ары дагы атты таптап багып, минип, улакты чаап, жакшы жашоону Кудай Таалам буйрсун. Бул айталы деген ажы авам келди. Кантору белгилүү аргымактын ээси. Эмелер чыгып атат, кызматтагыларды. Буга той ээси дагы өзгөчө силерге ыраазы экен кызматыңарга. Кандай болуп атат анан? Эми мына Зулмака былтырдан бери ниет кылып мына элдин улагын Зулмакага бергенбиз былтыр. Мына быйыл Кудай кааласа чыгынып aka-ukalar men чогулуп ментип эмдиги жыл ону ала берет айтып коюш. Кош-коштоп койлорду союп ментип улакты берип азыр баштаган атат Кудай кааласа. Өкөлчүлөр биз мына элди кыйларда көп жөнөттүк азыр адам суюлуп калды. Назулумака Кудай кааласа элдин патасын алып бир туугандары менен aka-ukalar менен баардыгын тынч болсун, ынтымак болсун, ден соолуктуу болсун, бала чакалары менен өнүп өсүп, балдардын кыздардын урматтуу сыйларын көрсүн. Ошону менен бирге Замир ака, Жаркын акалар, бир туугандары булар да баардыгы бала чакасы менен тынч болсун, элдин патасын алып атышат Кудай кааласа. Ушул улагыбыз тынч өссүн. Айтканыңыз келсин. Кийинки жылкы кезек бул Мырзада окшойт, Ооба, бул байбаларда. Кудай кааласа эмдиги жылы. Кудай кааласа ама. Аманчылык болсун. Ушу балага өткөрүп берет азыр. Өткөрүп берет. Ула мен бу келтирип берсе керек. Аманчылык болсун. Ач ынтымак ичинде, ач ичинде ынтымага туура эле. Бул Замирбек палбаныбыз өзү көпчүлүккө белгилүү. Сен аман өткөсүнөн макам. Кечаман жайлылык кайта. Эл Кыргызстаныбыз тынч болсун. Өнүгө берсин Кыргызстан. Палбандар чыга берсин, жакшылык боло берсин. Кыргыздын жигиттери жакшы жагыбыздан тааныла берели.